Igicumbi abagabo babiri bakurikiranwa gusambanya abana bibyari bari mu myaka 8. Abagabo babiri bo mu karere ka Gicumbi bakurikiranwa gusambanya abana bibyariye, umwe mu basambanijwe afite imyaka 8 naho undi akagira imyaka 16 y'amavuko. Umugabo w'imyaka 34 ukekwa gusambanya umwana w'imyaka 8 bivuga ko kuwa 22 Nyakanga umugore we yavuye guhinga akamusangana n'umwana bambaye ubusa bombi akihutira kujyana umwana kwa muganga. Uyu mugabo yese atoroka afatwa ku itariki ya 31 Nyakanga mu murenge wa Mutete akagari ka Gaseke mu mudugudu wa Nyamiryango nyuma yuko bahanahanya amakuru agafatwa n'irondo ku bufatanye n'urwego rwa Daso. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutete Mwanafunzi Deogratias yabwiye amakuru igiye ko uyu mugabo ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe naho umwana ari guhabwa serivisi z'ibanze zitangwa na Isange One Stop Center ku bitaro bya Byumba. Undi mugabo w'imyaka 33 yasambanije umwana w'imyaka 16 akabara mubyaye hanze ariko babanaga mu rugo rwe kwa mukase w'uyu mukobwa. 29 Nyakanga 2022 nibwo mukase w'uyu mwana yatashye avuye guhinga bibwirwa n'uyu mwana amusobanurira ko se yamusambanije kandi ko atari ubwa mbere yarabikoze. Yabereye mu murenge wa Rwamiko akagari ka Kigabiro mu mudugudu wa Rubuye. Umugabo cyekwaye cyahise atoroka ari gushakishwa n'inzego zibishinzwe ku bufatanye n'abaturage. Ayo nama kore kuvugwa hariya rero. Monusco ngiye kuranishiriza mu ruhame abasirikare bayo bisha abaturage. Monusco iravuga ko igiye kuburanisha mu ruhame rero abasirikare bayo baherutse kurasa bakica abantu 4 ikasindi muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri urubanza urukiko rwo muri Tanzania ruzoherezwa ku butaka bwa Kongo kugira ngo rutegure urubanza imbere y'abahohotewe cyangwa se abavanimwe babo ndetse n'abatanga bamyoza bahibereye. Urubanza ruzabera ikasindi cyangwa se ibeni. Byongeye kandi abasirikare ba Tanzania bo muri Monusco bakekwaho kuba baragize uruhare muri riraswa ry'abaturage ba Kongo baracyafunzwe mu nkambi yabo mu gihe hagitegerejwe urubanza. Inkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru mediacongo.net ikaba yibutsa kandi ko Perezida Felix Tshisekedi yavuganye na Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye anagaragaza ko atishimiye imyitwarire y'ingabo za Loni ishingiye kuri ibyo byabaye kandi ko ari ngombwa guhana bakoze icyaha. Ndetse hari n'andi makuru yavuzwe ko Perezida Felix Tshisekedi yohereje intumwa zo ku rwego rwo hejuru kuvugana n'abayobozi ba Monusco kugira ngo batangire gupanga iby'uko bagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Ndetse hari habaye n'ikiganiro n'abanyamakuru cyarimo abaminisitiri batandukanye bavuga bati rwose izi ngabo zigomba gutaha ariko tukabipanga neza zikagenda neza. Uvira amazu 500 yarengewe n'amazi nyuma y'imvura ikaze. Turacyari muri Kongo n'amazu arenga 500 yarengewe no mwuzure. Urebye ku mafoto wagira ngo wenda ni nk'ibintu by'ibipapuro birebire cyane bagiye barambika hejuru y'amazi kuko nama batagaragara naho inkuta zo zararengewe. Yasugayo n'amahema arambuye ahantu. Ni nyuma y'amazi y'umugezi wa Mulongwe arengereye akisuka mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ari mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere kabisa tariki ya mbere Kanama 2022. Aho ku mujyi wa Uvira ubitangaza ngo iki kiza cyatewe n'imvura nyinshi cyane yaguye muri kare agace ka Kivu y'Amajyepfo. Yagaragaje ko abaturanyi bibasiwe cyane n'iki cyago ari abaturage batuye Kakombe, Rombe ya mbere ndetse na Rombe ya kabiri muri commune ya Mulongwe. Nk'uko cyamakuru cyabikize hanze wabigaragaje n'umuyobozi w'uyu mujyi. Hanyuma y'iki kibazo imiryango myinshi yarayirwa ntambi indirara mu miryango y'abacumbikiye kugeza rero ku munsi w'ejo kubarura abantu bagizwe ingaruka bikaba byari byatangiye ariko bisa n'ibigoranye cyane. Aho ngaho naho ni muri Kongo Kinshasa. Tukiri muri Kongo kandi tuherekeza yitwa Lisala. Hari gereza isanzwe ifungirwamo abana ariko ngo yubatswe mu gihe cy'ubukoroni. Imfungwa zarayitorotse nyuma yuko zihiritse ruriya rukuta. Ari mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 31 Nyakanga rishyira kuwa mbere rero imfungwa 18 zatorotse gereza nkuru ya Lisala umurwa mukuru w'intara ya Mongala. Abaturutse bashoboye gusenya inkuta za gereza, inkuta zubatswe mu gihe cy'abakoroni zimaze hafi ibinyejana. Umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta Action des Jeunes pour le Bien-être Social cyangwa se AJBS Roger Zumbu watanze aya makuru abinyujije ku itangazo rye yageneye abanyamakuru.
yamaganye bikomeye uburangare bw'abayobozi ndetse n'umubare udahagije w'abapolisi bashinzwe kurinda iriya gereza. Ati ibyo twabonye mu iperereza ryacu hari abapolisi 2 gusa bari ku kazi, mu bisanzwe abari 5 kubera ko ari gereza nini, rero hari abapolisi 2 bari ku kazi umunsi wo gutoroka. Ibi nibyo twamaganye imbere ya komiseri wa polisi mu ntara ndetse n'umuyobozi w'intara. Akaba avuga ko rero abahunze cyangwa se abaturutse bakwiye gushakishwa kugira ngo bagaruke barangize ibihano byabo. Ayo ni amakuru yasohotse mu bitangazamakuru. Tunyarukire mu gihugu cya Kenya, haravuga inkuru itangaje y'umugabo waguye mu maboko y'umugore bari bamaze isaha batera akabariro. Makuru rero ari mu gihugu cya Kenya aravuga ko umugabo yapfuye ubwo arimo gukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi we i Nairobi. Muri raporo y'abapolisi yabonwe n'ikinyamakuru Nairobi News cyashyize hanze inkuru, witwa Douglas Fundi Muturi w'imyaka 47 yari yatumiwe n'umukunzi we witwa Nichera Mwangechi. Raporo ya polisi rero ikorera kuri station ya Njiru mu gace ka Njiru igira iti bamaze gufata ifunguro rya nimugoroba bahise binjira mu gikorwa cyo gutera akabariro mu gihe cy'isaha imwe, ariko ubwo bari mu gikorwa umugabo yahise agira ikibazo cyo guhumeka nyuma atubwenge. Ahita bashwe abapolisi bari kuri station bashinzwe ibyaha by'ubugizi bwa nabi abihutira kujya muri urwo rugo aho basanze umurambo wa nyakwigendera aryamye kuri sima. Polisi itifata umwanzuro wo gusaka mu mufuka w'uyu mugabo aho basanzemo ibahasha nto ya kaki irimo agapaki k'imiti yitwa Furosemide n'ibinini by'ubururu bitera ubushake bwo gutera akabariro ngo bya Viagra. Umunyamakuru akatubwira ko ikibazo cy'abagabo bapfa mu gihe bari gutera akabariro n'abakunzi babo mu gihugu cya Kenya gikomeje gufata indi ntera kubera imiti bakoresha. Ngo mu minsi 2 ishize abapolisi ahitwa Migori bafashe umugore w'imyaka 24 nyuma yuko umukunzi w'imyaka 52 apfire mu icumbi ahitwa Nyatike bari gutera akabariro. Barahabwa kabisa. Tuvuye mu gihugu cya Kenya tunyarukire muri Uganda. Inkuru ivugwa muri Uganda ntabwo ari akabariro ahubwo ni imiziki ndetse n'ibitaramo. Ibitaramo bibera mu mashuri byahagaritswe kubera abahanzi ngo bararura abana. Minisiteri y'uburezi muri Uganda yahagaritse ibitaramo by'imiziki byajyaga bibera mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo kuko abahanzi babyitabira bajya bagaragaza imyitwarire n'imyambarire ishobora kurarura abana. Mu itangazo Minisiteri y'uburezi yashyize hanze kuri itariki ya 2 Kanama rero ubwo nejo bundi yavuze ko iki cyemezo kiri amashuri ya leta n'ayigenga byari bisanzwe bimenyerewe ko amashuri abanza n'ayisumbuye muri Uganda ashobora gutumira umuhanzi runaka mu rwego rwo gushimisha abanyeshuri. Ibyakunda kugaragara nko mu birori abanyeshuri bakora bishimira ko barangiza icyiciro cy'amashuri runaka bizwi nka Rivers Party cyangwa se Promo Party. Minisiteri y'uburezi yavuze ko ibi bitazongera kuba kuko mu bihe bitandukanye ngo byagiye bigaragara ko abahanzi batumirwa baza bambaye mu buryo bugayitse ndetse bakarangwa n'imbyino zishobora kurarura abana. Ni mu gihugu cya Uganda. Abagore 2 bafatiwe muri Nigeria bashaka kwinjiza ibiyobyabwenge mu ndege ya Rwandair. Hari tariki 25 z'ukwezi gushize abagore 2 bafashwe bagiye kwinjiza ibiyobyabwenge mu ndege ya Rwandair yari igiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu binyuze Kigali. Abagore bafashwe barimo rero witwa Ebodagae Gloria Osenemeshene wasanganwe ibiyobyabwenge mu isakwa ryakorewe abagenzi mbere yuko berekeza mu Rwanda bavuye mu gihugu cya Nigeria. Uyu mugore akaba ngo yari yerekeje i Dubai ariko agomba kunyura i Kigali aho agomba gutwarwa n'indege ya Rwandair. Uyu mugore afatanga udusashe turimo miligrama 225 za tramadol yari yahishe mu ifu y'ubugari yari afite nk'umuzigo warimo n'ibindi biribwa nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Gistmania. Mu kubazwa uyu mugore yavuze ko igikapu cyasanzwemo ibiyobyabwenge yagihawe n'umuntu wari wamucumbikiye akaba ari nawe wamusabye kugeza icyo gikapu ku wundi muntu yari busange i Dubai.
kuri uwo munsi kandi hafashwe Emebradu Previous Rachel wari ufite urumogi rungana n'ikiro 1.8 mu mizigo ye, nawe akaba ariteguraga gukoresha indege ya Rwanda ajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariko nawe akanyura i Kigali. Abo bose barafashwe rero. Umunyamakuru ati Nancy Pelosi ngo yavuniye ibiti mu matwi akanagira muri Taiwan. Nicyo makuru igihe cyanditse iyi nkuru, abatuga ko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi yimye amatwi amagambo yaramaze iminsi atangazwa n'igihugu cy'Ubushinwa akorera uruzinduko mu gihugu cya Taiwan. Hari ku mugoroba ku munsi w'ejo kuwa kabiri rero nibwo Nancy Pelosi n'itsinda ayoboye bakandagiye mu murwa mukuru wa Taiwan uzwi nka Taipei. Ni icyemezo yafashe nyuma y'iminsi Ubushinwa butangaje ko niyibeshye akandagiye muri kiriya gihugu ashobora kuzahura n'uruva gusenya ndetse agateza ibibazo bikomeye cyane mu mubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa. Baravuze ati igihugu cyawe kizirengera ingaruka. Kuva Ubushinwa bwatangaza ibi, benshi basigaye batewe amatsiko n'umwanzuro Pelosi azafata, bibaza niba azima amatwi Ubushinwa akakandagiye muri kiriya kirwa cyangwa se niba azagira ubwoba agahindura inzira ze. Uyu mugore avuze ko uruzinduko agiriye mu gihugu cya Taiwan ruri mu murongo igihugu cye cyiyemeje gukomeza gushyigikira demokarasi yo muri Taiwan. Guverinoma y'Ubushinwa n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze imyaka myinshi bisa n'ibitavuga rumwe kuri Taiwan. Ubushinwa buvuga ko iki kirwa ari icyabwo, ari naho buhera buvuga ko imyitwarire ya Amerika yo gushaka gukaragaza Taiwan nk'igihugu kigenga ari ubushotoranyi bukaze. Taiwan ni ikirwa giherereye mu birometero 160 uvuye ku nkombe z'Ubushinwa agana mu majyepfo ashyira uburasirazuba. Mbere y'1949 ibice byombi byari igihugu kimwe. Taiwan ifatwa nk'intara y'Ubushinwa. Mbere yo gucikamo ibice mu Bushinwa hadutse intambara ya gisivile yahanganishije abakomuniste bari bayobowe na Mao Zedong ndetse n'abandi batemeraga amahame y'iri shyaka. Ubwo gutumvikana kwateje intambara birangira abakomuniste bigaruriye Beijing mu 1949. Abari mu ishyaka ry'abanationaliste bayobowe na Chiang Kai-shek bahise bahungira muri Taiwan ndetse bamara imyaka myinshi bayoboye iki kirwa. Kugeza Ubushinwa bukabona Taiwan nk'intara yabwo buzongera kwigarurira neza igihe kimwe, mu gihe abo muri Taiwan bo bavuga ko ari igihugu kigenga ndetse kigendera ku mahame ya demokarasi. Ubushinwa bwahise butangaza ko bufite uburenganzira bwo kwirwanaho igihe butewe, ndetse bufite uburenganzira bwo kugira icyo bukora igihe icyo ari cyo cyose bubishakiye. Bavuga ko hari ibikorwa bya gisirikare bari guteganya guhita bakora vuba na bwangu, ariko ntabwo bigeze batangaza ibyo ari byo. Gusa abasesenguzi baravuga ko ibi ngibi bishobora kuba ari ugukangata gusa. Ni ukubitega amaso tukareba. Ubwo nayo ni amakuru yanditswe n'ibitangazamakuru ndetse yanagaragaye ku mateleviziyo. Uyu Nancy Pelosi nta jambo yigeze avugira mu ruhame uretse gukoresha amatangazo gusa. Urukiko rw'ikirenga rw'Uburusiya rwemeje ko batayo ya Azov ari umutwe w'iterabwoba. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya byatangaje ko urukiko rw'ikirenga muri kiriya gihugu rwemeje ko batayo ya Azov y'abakorerabushake bafashe igisirikare cya Ukraine ari umutwe w'iterabwoba wemerera abawugize igihano kirekire. Urukiko rwanzuye kwemeza umutwe witwara gisirikare wo muri Ukraine Azov nk'umutwe w'iterabwoba no guhagarika ibikorwa byawo ku butaka bw'Uburusiya. Bikaba byatangajwe n'umucamanza nk'uko bitangazwe n'ibiro ntaramakuru bya leta TASS, byongeraho ko iki cyemezo gitangira gukurikizwa ako kanya. Uyu mutwe witwara gisirikare ni umwe mu mitwe ikomeye ifasha Ukraine kurwanya Uburusiya mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uburusiya bwakunze kuvuga ko Azov iyobowe n'abafashiste bakoranaga bya hafi n'abanazi, ndetse abenshi Uburusiya bwabataye muri yombi bujya no kubafunga. Ubwo buhari bukaba ari uko nyine ngo bashobora kuzakatirwa urwo gupfa bose bakicwa. Uyu musore amaribwe miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda gusa ubwo ari yafataga umusore wayatwaye yasanze asigaranye miliyoni 14 n'ibihumbi 34. Ubwo ari yamwerekaga itangazamakuru kuwa mbere tariki ya mbere n'amarero yavuze ko ayo mafaranga yibwe kuwa 22 Nyakanga 2022. Ribivuga ko uwo musore amari yasize igikapu gito mu modoka kirimo amafaranga, agarutse asanga umushoferi yayajyanye. Yese atanga ikirego kuri riba itangira iperereza wayibye afatirwa ku mupaka wa Gatuna ashaka kuyatorokana.
ikinyamakuru Muhazi yacu nacyo cyanditse inkuru y'Ikayonza kiragira kiti abatuye Ikabura bamaze imyaka 10 bizezwa amashanyarazi. Akagari ka Kabura gaherereye mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza ufatwa nk'umurenge w'umujyi bemeza ko kuva mu mwaka wa 2012 umuyobozi wese uhaje babwira ko umwaka utaha bazabona amashanyarazi kugeza ubu bakaba ntayo barabona. Aka kagari rero ka Kabura niko kagari konyine mu murenge wa Kabarondo katagira amashanyarazi. Usimbuje kuri ikinyamakuru Muhazi yacu wisomera ibijyanye n'iyo nkuru. Hagataho kandi Mineduc ubwo ni Minisiteri y'Uburezi ngo igiye gushyira hanze amabwiriza ajyanye no guhangana n'ubwiyongere bw'amafaranga y'ishuri. Minisitiri w'Uburezi Dr Valentine Uwamariya yavuze ko mu minsi mike iri imbere rero mbere yuko umwaka w'amashuri utaha utangira hazasorwa amabwiriza y'uburyo bw'imitangire y'amafaranga y'ishuri mu rwego rwo kugabanyiriza umutwaro ababyeyi. Ikibazo cy'ubwiyongere bw'amafaranga y'ishuri bya hato na hato ndetse no gusabwa amafaranga y'agahimbaza musyi kabarimo abetanyuze mu nama z'ababyeyi ku bigo by'amashuri ni ikibazo ababyeyi barerera mu bigo by'amashuri bamaze imyaka myinshi bavuga ko kibahangayikisha. Icyo kibazo gikunze no kuba n'intandaro y'uko umubyeyi atatanze ayo mafaranga umwana we yirukanwa mu gihe cy'amasomo ndetse ngo hari n'abakurizamo kuva mu ishuri bya burundu. Iyo ni inkuru tubona ku kinyamakuru Umuryango ushobora gusoma rero uko Minisiteri y'Uburezi igiye kubigenza. Tukiri kuri cyamakuru dusimbukira gato i Rubavu wa mukobwa yerutse gushinja gitifu kumukura iryinyo ngo kuko yanze ko basambana ngo yatawe muri yombi. Uyu mukobwa yitwa Uwimana Impaye w'imyaka 22 y'amavuko waregaga gitifu wakanzenze kumukubita muziza kwanga ko baryamana ngo yataye muri yombi kuri uyu wa mbere yazira gusakaza ayo makuru bivuga ko ari ibinyoma. Munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanzenze muri Rubavu Nkuru Nziza Faustin yashinjwe ko yakubise uyu mukobwa ukora mu kabari witwa Uwimana Impaye Clarisse akamukura iryinyo bapfa ko yanze ko bakorana imibonano mpuzabitsina nkuko amakuru yashyizwe hanze n'umunyamakuru rero w'igitangazamakuru kimwe gikorana i Kigali. Ikinyamakuru Umuryango kikabisubiramo bitangaza uyu mukobwa ngo yisanze mu nama y'umutekano mu murenge wa Kanzenze yabaye ejo bundi rero guhera ku isaha ya saa moya kugera saa 10 z'umugoroba. Nyuma y'ayo makuru rero ngo meya wa Rubavu yavuze ko uyu mukobwa yemeye ko yabeshye gitifu bamuraza muri kasho. Uretse uwo mukobwa urega gitifu kumukubita akamukura iryinyo wafunzwe n'abandi baregwa muri iyo dosiye yo kubeshyera gitifu nabo ngo barafunzwe. Meya wa Rubavu Kambogweri Defense avuga ko uriya mukobwa yemerera gushukwa agahimbira ibinyoma gitifu wa Kanzenze. Aya makuru turayasoreza kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima yindi twereka uko Covid bihagaze. Ku munsi w'ejo hapimwa abantu 482 basangamo abantu 5 bafite Covid. Abo ko ari 5 bose baragaragaza ibimenyetso. Mu minsi 7 bamaze kugaragara abantu 76 bigaragara ko imibare irimo kongera kumanuka kabisa. Hanyuma kandi nta muntu winjiye mu bitaro nkuko tubibona ndetse nta nurembye. Ikindi ntawe Covid yahitanye ku munsi w'ejo uko ari 5 rero bagaragaye Covid nabo mu mujyi wa Kigali.